omunye umuntu. Ngoba umuntu nakangekho evangelini kuba nedisorde empilweni yakhe. Ngoba kunomama, kunobaba, kunabantu abasha uma bengekho evangelini baphila irabbish empilo. Memethela livangeli la Jesu befundisi lelifika intombatane likhanza intombatane ngesiketi lifika intombatane likhanza intombatane ngeliphenikosi leliqhishelwe na lelifika emfaneni limkhanza umfana ngeanda lesisefo nalifika lilethi oda akamemethela livangeli la Jesu lelifika kubama limkhanza umake ngeliduku limkhanza idodi yamake. Bakhona bomakela baphila Sfanakalo sembili. Nalifika lilethi order. Nimkhanzela umaka ngilomiti yabantu. Khanzela umake asangafuna umuntu wenza wena. But nalifika lilethi order. Ivangeli la Jesu kwehlukana nezona. Ngoba nalifika kahle, lifike entombataneni leseyatiwa ke masiphula. Nawufuna kokusho, nawufuna kodresta, hambena bakushibhile lapho. Ngoba khona amantombazane lama-chip line. Lifike emfaneni, limkhanza hamba khushutisa nje, but lifike lithathe zipha uyahlalela. Ivangeli la Jesu kwehlukana nezona. Lethi ke nalifika befundisi lifike ngoba kuyifashion nje mfundisi shabalala lokuthi nangabe nje ulija ngumfundisi babazalwane babuyise welibandla leGod's Kingdom Praise langendazi kuyifashion nje lokho ukuthi ninebafundisi nasengaka sisiba youth pastor sibasha ube nje uyabona liprofelana lakho lakaze sondweni. Sifika livangeli lafika langihlukanisa ngisho netono tebafundisi. Awuyingani lesondweni uyangisoma pastor. Kodwa nalifika livangeli la Jesu lilethi order bomake lilethi order madodeni likhanza indoda iseyaba ngibabe lo babake ekhaya. Bathi lifike lilethi imbili ekhaya. Ngoba uma engekho Jesu ekhaya kude impilo ekhaya.